Makanya dua gong istri di kalaning punika mawa sanu masem itu manis itu dia derupati nyawis minekati baos panjerwan itu udah bibit nah kini nyen malu bibi penyeruan anak ke buku gelap doa sangat jua sedih nah ada nyen lantes pejalan gelah di pelengan jani bibi donyen bibi basang sungsut duh kitu risajroning kena bibi indek maniro ini manut kadi pidab-dab gelah nyentuh bibi di kalang gelah nilar kasukan jagati nilar paro panjang astino puri abang tuhu beda-beda di wong istri nah yang nyadu nyem pidab-dab lah tekining bibi pado ajak mekejar abang ngeside tatas dadi anak lu ngemana nih madana rapi pati brado gelang nah adanya lantes pejalan gelah di pelengan buku jamni bibi sing jadolen gelah tua subakti nyalanin ane madan pati baratu abang saja satyo laki maka pai depan gelas sing jadolen bibi tua gelah nyekenanya ane madang satian gelah nyejerang ane ke bawah satyo laki dakat susrusrah maka cenep nyami sing jadolen nyentuh bibi tua gelah bakti arep katekaning sang marake rabi ane madan
ring suami bibi pada ajak mekeja apa ngegumanti si tata kedekan dengan madan pati barate tekining suami bakti ring anak lanang sing jadelen nyentuh bibi tua subati majeng ring kurna pamakas anak lanang bibi duara kenyal mengayahin apa ngestu sing nyentuh eret ngayahin ane madan kurenan bibi melonikol suka duka apa ngesidunyen lantes ngasanin negen suke kelawan ning duke hidup mapi pura kalimakan duaro daging iri hati nah nitu jani bibi panjerwan pado aja mepeja lantur jani gelak babaos sing nyendati ngelah ane madan rasa iri hati Dosing boros ngawat nah adunya lantas pikulih merupuar teu berane ketiben ring purna sing tadi ngulahang kena apubuin nyen bibi boros ngamekang artu berane dalinya ngawis apu buin nyen lantes bibi ngelah kenek bok-bok darep tekining kurna apu buin ngamusuhin nyen satatu bibi sing ngajak ngomong anak kimuani mengawe corak dan nah gitu nyentuh masih bibi pado ajak mekeja pidam-dam wong pawistri sing tapi melaksana corak arep kedekining anak kimuani